si Volga 34. Yup. Ponco mesra guys, gambar Medan SR2 XHD Prime. Menuju peron keberangkatan. Main langsung di bimnya bah. Memang ramah kali memang nauli basah. Pangkalan Kerinci. Mantap paman. 286. Ekonomi Voyager Halmahera. Mantap paman. Indra bersinar. 262. Taluk Kuantan Medan. Mulai ramai penumpang ya, H-7 Natal. Mantap. Kelakak 7. El Dipo SE21 Pekanbaru Siatar. Gak nampak dia. Oke, mantap paman. Kewalahan orang itu, nggak biasa kayaknya. Kenapa? Wush. Halmahera. Masuk. Tronton.
SE21. Tiga 85 ini Pekanbaru Medan. Mengkilat guys. 111 Pekanbaru Medan. Excelsior 325. Ini reguler juga nih. Mudah-mudahan kayak loket dulu dah. Ini yang jetliner ya? Wih, lampunya kayak peron dia kayaknya. Super VIP. Wih, memang double decker ya. Masuk UHD Polpo. SE21 Almera. PUP siap berangkat. Udah gak apa-apa, balik aja kak. Udah banyak dia video.